reisijad, Ekspressrong sõidab liinil Valga-Tartu-Tallinn. Rong peatub Elva, Tartu, Jõgeva, Tammsalu, Tapa, Ülemiste, Kitseküla peatustes. Lõpppeatus on Balti jaam. Vaadake Tallinna-Riia Vilniuse ümberistumistega ühenduse kohta lähemalt veebilehelt elron.ee. Head reisi! Dear passengers, the express train operates on the Valga-Tartu Tallinn route, stopping at Elva, Tartu, Jõgeva, Tammsalu, Tapa, Ülemiste and Kitseküla stations, with the final stop being Tallinn Balti jaam station. For detailed information about transfer connections on the Tallinn-Riga-Vilnius route, please visit the website elron.ee. Järgmine peatus Elva. Next station Elva. Saabub peatus Elva. This station is Elva. Elva. Järgmine peatus Tartu. Next station Tartu. Saabub peatus Tartu. This station is Tartu. Tartu. Lugupeetud reisijad, see on Tartu-Tallinna Ekspressrong. Peatume ainult Jõgeval, Tammsalus, Tapal, Ülemistel, Kitsekülas ja Tallinnas. Welcome aboard the express train to Tallinn. This train stops only at Jõgeva, Tammsalu, Tapa, Ülemiste, Kitseküla and Tallinn. Enjoy the journey. Järgmine peatus Jõgeva. Next station Jõgeva. Saabub peatus Jõgeva. This station is Jõgeva. Jõgeva. Järgmine peatus Tammsalu. Next station Tammsalu. Saabub peatus Tammsalu. This station is Tammsalu. Tammsalu. Järgmine peatus Tapa. Next station Tapa. Saabub peatus Tapa. This station is Tapa. Tapa. Järgmine peatus Ülemiste. Next station Ülemiste. Saabub peatus Ülemiste. This station is Ülemiste. Ülemiste. Järgmine peatus Kitseküla. Next station Kitseküla. Saabub peatus Kitseküla. This station is Kitseküla. Kitseküla. Järgmine peatus Tallinn. Next station Tallinn. Peagi jõuame lõpppeatusesse. Palun kontrollige, et te ei unustanud midagi rongi. Täname, et tegite oma sõiduvaliku rongi kasuks. Meeldivat päeva jätku ja taaskohtumiseni järgmisel korral. This train will terminate here. We're asking all passengers to leave the train and to make sure that you take all your personal belongings with you. Thank you for traveling with us. We wish you all the very best and we're looking forward to seeing you on board again. Tallinn.